Pa te razlike jesu prilično vidljive, ali ja ih ne bih shvatila, više bih shvatila kao dopunu nego kao neki sukob generacija. Mene su milenijalci učili ovom poslu, prije svega važnosti provjere informacija, činjenica, hijerarhiju, redakciji naravno, tako da to uvijek moram imati u vidu. Sa druge strane, mi kao novija generacija koja je odrastala uz društvene mreže, čini mi se da smo više skloni eksperimentisanju, korišćenju nekih novih alata i samim tim dolazimo do toga da smo mi uvrženiji, da kažemo, i sa vještačkom inteligencijom, ali naravno, s obzirom da u redakciji ima i jednih i drugih, mi sve to zajednički savladavamo. Pa mislim da se te osobine sa jedne strane milenijalaca, sa druge strane Gen Z malo pojednostavljeno tumače. Ne bih rekla da Gen Z generacija ima manje poštovanja ka milenijalcima i njihovom sistemu rada, ali kao što sam pomenula, upravo zbog generacije u kojoj smo odrastali, mi smo malo slobodnije u prihvatanju novih alata. Prvo što meni pada na pamet jeste da smo mi generacija koja je odrastala uz društvene mreže, ne da smo ih kasnije otkrili kao nešto novo, spektakularno i samim tim došli smo do toga da mi društvene mreže, a evo naravno sada i vještačku inteligenciju koristimo kao alat koji nam može pomoći u poslu, prije svega kroz dostupnost informacija, onda kao alat koji pruža inspiraciju kada je neophodno. Naravno, tu je i mogućnost da sadržaj prilagodimo različitim platformama, što je ključno u našem poslu, ali što i da ne, kreativnost. Pa format zavisi od nas samih, svako prilagođava format sebi, svojim potrebama, svojoj kreativnosti. Vidim neke razlike u tome da mi mlađi u redakciji često ćemo predložiti teme koje vidimo kao neku pojavu ili neki problem na društvenim mrežama, dok starije kolege koriste više tradicionalnije izvore informisanja. Međutim, na kraju dođemo na isto, to jest pokrijemo sve važne teme u društvu. A kada govorimo o pristupu publici, tu rekla bih da su ankete vrlo važne zato što čuje se mišljenje građana i lako su dostupne za objavljivanje na društvenim mrežama. Pa nama u redakciji je dugo trebalo, rekla bih mnogo duže nego drugim redakcijama u Crnoj Gori, da počnemo da koristimo vještačku inteligenciju, eto konkretno ChatGPT, i to je prvo naravno krenulo od onih mlađih, čak onih mnogo mlađih i od mene, onih koji su još uvijek studenti. To je naravno uvijek kretalo od onih najmlađih u redakciji, kao što je i običaj sa svim novim, posebno kada su u pitanju nove tehnologije, dok su oni stariji bili malo više obazrivi, skeptični, ali vidim kako vrijeme prolazi da se i oni navikavaju na upotrebu ovakvih tehnologija. Ja lično vještačku inteligenciju koristim za predloge strukture teksta, pronalaženje nekih novih uglova, ali naravno nikad ne bih vještačkoj inteligenciji prepustila tradicionalnu provjeru činjenica koja je i suština novinarskog posla.